Gost slušaonice 6 je gospodin Stevica Pivarski, koji je rukovodilac grupe za učenički i studentske kredite i stipendije pri Ministarstvu prosvete. Gospodine Pivarski, mnogi studenti imaju nedoumice u vezi sa isplatom studentskih kredita i stipendija, pa možete li nam objasniti koju je proceduru neophodno da oni ispoštuju kako bi svoje rate dobili i kada će one biti tačno isplaćene? Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je preciziralo datum isplate, znači 20. februara će na fakultetima biti, pogotovo za studentske kredite, znači ček na ime studenta i moći će da podignu dve rate, znači novembar i decembar za školsku 2014-15. godinu, to je iznos od 16.800 dinara i oni će sa tom prvom isplatom morati da dobit će uz ček i obrazac broj 6, to je izjava jednog žiranta. Znači, pre druge isplate će biti u obavezi da dostave menicu i popunjen obrazac broj 6 da bi podigli drugu isplatu. A drugu isplatu planiramo, znači, januar i februar, negde polovinom marta. Isplatit ćemo novembar, decembar, januar, februar u martu i onda će ići redovno. Tako da nije to veliko kašnjenje i sada će to ići jednim, da tako kažem, sinhronizovanim delom i neće biti kašnjenja mesec za mesec. A da li se obrazac broj 6 imenica dostavljaju Unikredit banci ili matičnom fakultetu? Obrazac broj 6 imenica pre druge isplate će biti dostavljeni fakultetima na kojima studenti studiraju. Naravno, to je jedna uhodana procedura gde sa isplatnom listom svaki fakultet dobija on obaveštenje i protokol kako se sve to dostavlja i bit će to sve, znači, na vreme urađeno. A da li je potrebno da studenti koji su dobili i stipendije i kredite otvore račun u Unikredit banci? U ovom slučaju samo studenti koji su dobili studentsku stipendiju otvaraju račune u Unikredit banci, a studenti koji dobijaju studentski kredit, oni sa čekom podižu taj iznos u ekspoziturama. Studenti su u dilemi koji su konkurisali za stipendije za nadarene studente, pošto preliminarna lista još uvek nije izašla iako je prošao taj neki rok. Šta oni da rade? Da li da podižu stipendiju regularno koliko su dobili ili da čekaju vaše obaveštenje? Studenti koji su izuzetno nadareni, ove prve dve rate će verovatno moći da podignu iz prostog razloga što ćemo rezultate konačne liste, njih je oko 150 u ovoj godini koje odobravamo, to je 30 studenta do 35 po savetima, imamo 5 saveta, znači to nije veliki broj studenta koji će kod nas dobiti stipendije za izuzetno nadarene studente i mi ćemo tu već sledeće nedelje imati od saveta, nadamo se, neki presek gde će Komisija za učenički i studentski kredite i stipendije Ministarstva prosvete odobriti te stipendije. Studenti kojima je odobrena stipendija izuzetno nadaranih studenta će biti obavešteni putem telefona, uglavnom morat će da potpišu ugovor i imaće sve informacije potrebne za stipendije za izuzetno nadarane studente. A da li će morati da vrate te dve rate koje su podigli? Stipendije su gratis i one se ne vraćaju. Ukoliko je neko dobio i jednu i drugu stipendiju, da li on mora da se pismenim putem ili kako već izjasni da se odriče jedne, a u korist druge? Uglavnom su studenti vrlo marljivi i odgovorni i putem maila i zvaničnim dopisima. Oni su do sada to radili zaista i brzo i zaista odgovorno, tako da smo masu studenata sa njihovim zvaničnim matičnim brojem, ime, prezime, šta studira, dobijali i Unikredit banka i mi ovde u Ministarstvu prosvete na moj mail, tako da smo sve to uzimali u obzir i oni su automatski, ako su se odrekli stipendije koja je niža, a naša je niža u odnosu na stipendiju Ministarstva omladine i sporta, to je Dositejevu, naša 8.400, njihova 30.000 i studenti isto tako su, mi smo to već jedno 10 godina uporni i dostavili smo lokalnim samoupravama, svim opštinama uputstvo i da su opštine u obavezi
po zakonu o učeničkom i studentskom standardu, da davanja koja se u opštinama tretiraju kao stipendije ili krediti, da nas obavezno obaveštavaju da studenti ne bi dobijali 2 stipendije ili 2 kredita, da tako kažem. Tako da velik broj opština, sada je već to neka procedura koja je uhodana, veliki broj opština nam je dostavio spiskove, naravno, kojima su oni odobrili studentske stipendije ili kredite, i to nam je puno pomoglo da u okviru naših raspoloživih sredstava obezbeđujemo i da imamo i za naredne godine, tako da je to dosta dobro funkcionisalo za ovu za školsku 2014-15. godinu. Da li to znači da učenici, to je studenti koji su dobili opštinske stipendije, neće im leći pare na račun od ove prve 2 rate? Tako je, znači studenti koji, opština koja nam je, ili lokalna samouprava koja nam je dostavila spisak odobrenih stipendija i koje su, ako su više, student je taj koji odabira koje će stipendije da se odrekne. Znači, uglavnom su opštinske stipendije nešto više od naših i ukoliko su se odrekli, znači, oni su i u opštini isto tako davali saglasnost da li prihvataju našu stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili opštinsku. Ukoliko naravno viša, oni će se odlučiti za višu, ali 2 stipendije ne mogu da dobiju. Tako da studenti koji su u opštinama isto tako primili stipendiju i našu, mi imamo spisak, mi smo sve to evidentirali i naravno oni će moći samo 1 stipendiju da dobijaju. Treba samo napomenuti ovde da su ranije opštine, ranijih godina, baš zbog toga Ministarstvo prosvete nauke je svake godine dostavljalo opštinama takve dopise i sad je to, da tako kažem, malo prilagođeno i našem konkursu. Ranije smo imali slučajeve da lokalne samouprave raspisuju kasnije konkurs, a mi nismo imali prostora da čekamo, znači, i dobijali smo te njihove spiskove možda krajem februara, početkom marta, onda smo tek skidali. A sada je to, baš zbog toga to i naglašavam, sada je to toliko uhodano i funkcioniše da i njihovi konkursi su prilagođeni našim terminima, tako da se usklađujemo i zbog toga, eto, možda i tih 10-ak dana, ako je kašnjenje stipendije i kredita, da razumeju studenti da je to iz prostog razloga što smo sve morali da uradimo na vreme, da studenti ne bi dobijeli više stipendija, a mi sa sredstvima u budžetu moramo malo i da vodimo računa i da se, znači, ta sredstva koja su namenjena studentima i na vreme isplate i da ih imamo dovoljno. Pošto i ove godine taj broj opet bio viši iznad 8.500 koliko mi planiramo sredstava za isplatu. Mi smo dobili od rang listu studenta koji su konkurisali za Dositejevu stipendiju i mi po zakonu o učeničkom i studentskom standardu i po konkursu student ne može 2 stipendije odjednom da prima, znači da li je opštinska, lokalne samouprave ili drugih, kao što je fond za talente Ministarstva sporta. Znači, mi imamo evidentirani i konačno nam je lista, znači, skidanjem tih studenta koji dobiju 2 stipendije, sada konačna lista koju ministar potpisao na 8.208. Znači, u tim smo okvirima da imamo sredstava za isplatu. A ukoliko je neko nekim slučajem zaobišao tu proceduru i uzeo i opštinsku i republičku stipendiju, postoje li kakve sankcije? Pa za sada mi imamo spiskove, jedino je možda postoji mogućnost da opština takvu stipendiju koju dodeljuje okvalifikuje ili rangira ili tretira kao neku finansijsku podršku. Mi tu ne možemo ništa jer je njihova obaveza da to, kažem, ako je stipendija definisana kao stipendija, onda je to skidanje automatski kod nas i tu ne verujem da postoje takve mogućnosti, ali ako tretiraju kao podršku gde mi nemamo spisak studenta i lokalna samouprava nije odredila da je to stipendija nego neka finansijska podrška, tu smo mi onda zaista nemoćni jer mi moramo da imamo ime i prezime, saglasnost studenta da tu stipendiju ne može na 2 mesta da prima. Gospodin Pivarski, hvala vam što ste bili gost Slušalice 6.